Halo perlok pej mentang idon hakani ka jaka kani kani ka nong nong rim hakas nong rim nong ladau kani ka kilon ka yang subhai pibaro sia kani ka Christmas ka bamenta te kala sinanda ka git haswa ban poi ya kani ka sinong nong rim dan kani ka jaka dan menga badi men kini jonga bro arngon dan kani ka jaka ya in sarung syapo jong kani ka sinong kan no jing tanat tingin saya pejlang in saya sakilang ya jing tanat jong jing kani tanat jong kani ka sinong bat kelap yang sebaharu yangi iwei bangin rong sya ka sinong nong rim nong ladeo de kulai siboni piki try sinong nong rim nong ladeo ru bat kelap yang subhai ngi iwei sya ka sinong ka jong pi de alih ngini ya lang sakmat ngini ya pej hadu anu ka jing tanat jong kani ka sinong ingin ya sekemat ya wow serok kecing itenan kaki pat krek mana marba kiki mungkin like badon hakni kakilan pek oh kecing itenat sya ingin saya ringno napo jongka kali namar ni menyai perlu ini ya lang ski gini ya pet ya kan ni guys ini tenat jong kan ni ka sinong nong rim nong ladel na benda kejing pengkre ya kejing wan jong jisu sya kan ni selapar thai ban wan long briu pat ban kitu ya ki pop jong iwei pat len ba kasnam jong gula sispa ya ka percaya ma na benda jong ni kan ni ka sinong kala pengkre kerpang ban priang brom ya kesingi kejing wan jong tahu nong penim jengi Jesus Christ. Sekali ka lenti kinan arsenong. Tingin saya pergi dulu sibit kam sakman. Kami ka sinong you. Mar ngala klen kadan arsenong. Ya kadan ka sinong kam te kaman lek ba kam bes susu ka jing pengkre ka jongki. Ma ngala klen pa kede sinong ayu. Tingin ya lek nta kamin. Ngin sapoy ha ka sinong. Syaban pengkret mah kembali pediang belum yang inong ya nanti iwe ida la syaban penitenat ya kani gajaga di perlok sesian pan lapoi biang ha kani ka we gajaga baik ha kani lai bro arliang no ki wa keluar baik bro arliang wow nda yani gajaga ki like ikam long gumrong dia bina kata kam da yang ba ka video nda jing pengkre ka long tikna pa hadu kata pat sabada iru na jirong jong ka yit kali de lagi kam dum dia te mla ni isai begini ibi ba ka jing wa ini ki kluru hadu kat no man la ka kumno nang man la ka arpo pot dan ki klur tika jing pelut jogi kam dai ka ba kai te dai habadon ka mansin kamut ba lalu ban le ya ke ting dia kamat dia tidon jing penyitan ki bakam syai baik hang ni kam syai baik wow kisah juga ni untuk ngelak kelat pat desa komen sparlok ha di video lagi dai nak ai ga snong kala si snong jeng pi pim sem lala ban pengkre ha ni kerkom rengen ba pada pim la ban pengkre ya ka jing penyitan ha snong ha ni yang nasem rei next time ba pi kre janai ba ya taman sim ke jengki di om nilai ingin saya comments dengan saya reply ya di comments jengki lu leng ba video nomor ba na kalian jonga ngamla ban reply ya di comments di jengki hapo comment section ni de bun na pen jengki parlok ya la se ti sutu bagla mangam reply ya di comments jengki